for a net day amino as a video be about the Pimo or Yapno as soon a video no emono a year Yamini patches or your bar or your comshini. I reckon say prophetess Faustina what the ensemble ababa betu eja de afa Kumawood actor big aquace home I say be a winning na big aquace nua bema na yem papa na water ene na agrada as so evangelist Patricia Odro Kranti na water ne enam ban minisika Gary advert no enana edema no ene dey mama prophetess Faustina the ensemble ababa betu bigger quiz and watch us and then someone what the air to the night say idea what tie to say or one now I were in a knee so we see assess in preno as to a one share and ma adiana and bemu area and sana wababa because me who ye and a sinner abusia for ansana ebe ma me ensem no ma men kai mo say you could be and so yase ma ye dwumadi no eba so mo abrene abrebia ocha de herbal center o say yare biara kwanko ewo so atese wakwa entimi enko no brana so na wonne wo entwetwe enkomo na won firi nchen enko na wanya wa yaresa de huhumu eni kan so diabetes tishe wane de keka ho nyina no o wa no do eno ntifa ne number ewo screen no eso na eni no entwetwe enkomo na bo era ensem no emu no se de maame prophetess Faustina ne ensem no etu edwa na busefo man konkotie enra ne ba yatoa eso yakwa yenkoto dwanim abompaye ama big aquace sesa na efre no krache na no odi agrada echi no big aquace ya mompaye ma abrantie ni yi yes susum no mehunsa brother no ase o machia tesa o mo mu twesini no obi eye bibi tese adole anasa ayefro ehia na mehu se ba bi o machia no ase akasakasa kakraba na obi ama ade so de abo big aquace no na ofiri atiasefo asase so vision no ba ku di kan bai ba me pe YouTube nkofo nsam ayeka we na ade na sa ba mprenuni kanya san ka menka ba ku so no wanya accident brutal menya na hu vision emprenuni de to so mienu de e wasa menka ma no ntum mani nwie na ma betena TV so aka se me kura anya me da na di kire mi o enti big aquace no ba bia wo bia ompenya me nipa bi na omompa ye ma no onfani nhye Kristo ensa na onyame honhom enye bambo ma no na awurade emfa mfomso ne bone bi a waye no emfa nche no na de me hu big aquace ho no enye enti asofo ene asomfofo bi a ye nkramofo Kristofo ye nyina ye nkompai bom emfa ye nua ba ma big aquace no enko nyankopon anim na ye nsre odi mampai bom ma no se akodie bia sunsun ma hyehya eba ne so no osoro nyankopon enyi saa akodie no emfiri ne so de edikan no mehun se no anya accident eno mehun no last week no nanso mamoso this week nso me se hu biem na ase wapie ba bi te se omutu din ana omu ya ayefro na obi ani age ba enigye no no obi ka asem bi ti ano e ma ne ka bi na ensem kan mu no ye ntokwa e ma obi tamade de po no e na no wankasa biem ti ba bia big aquace wo ya wo hweme ana wo tie me no ompe sofo bi ompe nyame nipa bi mane mompa ye ma no onsire odi mampa bo ma no se nipa bi a adwene bone ana esusu bone bi afa ne ho no Ewurade Nyankopon bedan nipa na adwene ene na koma ama aso na abusiafo said the prophetess nsem no to edwa eno na chese ono social media so na nya de otaba so wano eti de ekoso no nya de se obeti bi krampo obeti na eye de twam nti ne na chese we de aba no this time around the wanka na woka de ehya na chese ebe ha adwen eye na eno nam so ama dodo na de womo ensem bi to edwa womo ebusa ese enti so eni so de hu bia na eba was a woman famra ememeto abonten ana bi wo hono ma wo ma entimi nye bibi emfa ho a je enya de se ebe pie krampo ada ne da wo mo de wo mo nsem no ebebetu eye edwa na eneweyi ba bewu ena sei je se enoma ye owo eye nkwanhia eye je se nipa ahwease nipa fombo eno nko a ena da ne da wo mo eba na se wo mo ehuna wo mo de betu edwa na so de eye
papa no say ne wahu so obi betu kwan wahu say bia ye Ghana che say ye nyoma mo baba be sakra ne hu kwan bande enu de aya ne nyame enda ne di emfa enche wo mo ana eno ene che say ensimbisa dodo na ebisa ewo ehu na wutie ye ma me ensem a wodi etu eye edwe ya edin na sese ama asofo dodo na ehu ebo wo mo efa enkomsha wo mo ehu fa enkofo ehu because we enye de kan ya je se obi ekase wo hu bibi e de afọ obi hu na nso so wa anye na adwen se wo baba beka because of how Ghana for ananse society ni criticize asofo wo mo prophecies a wo mo de eba because of said that doom prophecies a wo mo de eba na nunti na say no dodo na enje wo mo enkomhye endi ananse wo mo ene ye ni wo mo esu na masa nyoma we nyina etimi de ekoso esanse wo mo eba wo mo entimi enchem obehu no obi aba be ka asem no na enam nchen baby asem ni nyasi a wo se say na me pa che nyankopon enda ni nyina di afa nchem ni sanse wo di ebi ayeden ehinta entenunti na madodo na wo mo do mo nsem betudwa yemfi wo mo no ana na wutie de ma me ede ababeto abontin ya den na wo so betimi aka ede afa wadwenche no fabra ebebeto edwa e wotumagin in your comment section na ebiom so like the videos na share all the social media platform so follow your IG page and your Twitter page wotumagin _ Facebook and so wotumagin media and ekria sikapa that's ne ebesane di ehia ebimakram